I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobro došli u još jedan video i konačno, posle toliko vremena, GTA San Andreas sa prevodom. San Andreas, mjesto gdje se zezaš, samo rolaš, sa strane ne gledaš, mnogo gadnih bandi hoće da te riješi muka. Mislim, pogledajte samo to, burazi moji. Tačno možete osjetiti miris Las Venturasa. Ček, šta se osjeća, brat? Sad si našao da jedeš, brat. Ne mogu ni jest. Hej, brat, Peđa, ladno zli. Ostao mi je model, brate, dođi išao. Ostao mi je model od Peđe, evo. Ljudi, kao što vidite, ne samo da ga ima na Balkan Schoolu, nego ga ima i ovdje. Da li da ga roknemo? A ja svašta pitam, brate. Ćao, Peđa. Ne, policija, ček, pare, mi trebaju beži odavde. Okej, kao što znate, u prošloj epizodi, ja se ne sjećam šta smo radili u prošloj epizodi, ali ono što znam jeste da nam se otključao ovaj ovdje znak dolara. I, burazi moji, da li znate šta to znači? To znači da ćemo da opljačkamo najveći kazino u Las Venturasu, ali prije nego što ga opljačkamo morat ćemo da radimo pripreme za tu pljačku, tako da mislim da bi bilo super da krenemo sa tim misijama. Inače, burazi moji, prije nego što počnemo sa misijom, želim da vam kažem da će se uskoro održati najveći PUBG turnir na Balkanu. Nagrada je čak 10.000 kuna. Ček, brate, koliko je 10.000 kuna u eurima? 10.000 kuna mi, brate, djeluje baš dosta. U eurima 1300. Čudi ste, burazi moji, 1300 eura je nagrada, znači sve informacije također se i vi možete prijaviti, imat ćete dolje u opisu. Turnir se održava u Zagrebu i lično ću tamo prisustvovati, tako da, burazi moji, sve informacije ćete imati dolje, a CJ se već umorio, kao što ste mogli da vidite. I idemo na misiju. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah, Couldn't we have done this in my office? you gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, I see where you're coming from. So, what do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit, nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Kao što vidite, burazi moji, sastanak je završen. Treba ti kamera da bi nabavio kopiju nacrta kazina. Uzmi je od jednog od turista. Gdje su turisti? Turisti su u Las Venturasu posvuda. Kao što ste vidjeli, uspjeli smo da rađemo neku sobu gdje ćemo sve to da planiramo, ali CJ je najveći amater kog možemo da poznajemo i on je bukvalno otišao tamo bez ikakvih planova. Tako da sad, burazi moji, moramo da uzmemo planove od kazina. Morat ćemo da uđemo u to mjesto, ne znam ni ja, gdje se čuvaju ti planovi, i morat ćemo da ih slikamo i da ih donesemo u vuziju kako bi mogli da, ali uopšte planiramo. Trebaju nam planovi da bi planirali, dođemo, evo ih turiste. Koji od njih ima kameru? Je ono Peđa isto turista? Ano i Peđa turista. Okej, ovaj ima kameru, njega ćemo da... Kako ovo bilo smooth, brate. Dvije Peđe su ovdje. Šta je s Peđama danas, ljudi? Peđa na svaki čošak. Aj, sikaj me s Peđom. Sikaj me s Peđom. Sad namjerno neće da me sika. Okreni se. Daj mi kameru, daj mi kameru. Koji je tvoj problem? Kaže, koji je tvoj problem? Daj si dolje i daj mi kameru. Okej, treba će nam kamera. Uzeo si kameru, a sada kreni do građevine za odjeljenje za planiranje. Okej, nemam pojma šta je to. A ovi ljudi su ladno došli tu da gledaju šta se desilo, iako su vidjeli da sam na smrt prebio nekog turistu. Ali to je GTA San Andreas i obezbeđenje je strikt... Što je loš prevod, brate, nemam pojma. Ne pokreći nevolje. Okej, to sam razumio. Toliko sam mogao da razumijem. Znači, ne smijemo da pokrećemo nikakve nevolje, ne smijemo da pucamo, samo moramo da dođemo tamo i da uzmemo te proklete planove. Okej, burazi moji, ajmo da uđemo ovdje da vidimo šta se odjeljenje za planiranje. Ovo je javna ustanova, oružje ne smije da bude vidljivo, inače ćeš biti izbačen napolje. Idemo to da provjerimo, čekaj. Ovo su uradili, brate, lado su, ajde da vidimo šta će da nam kaže ako izvadimo pušku. A zamislite ovo, brate, zamislite Lado da izvadite... Okej. Nisam znao da ovo rade, brate, svaka im čast. Nisam znao da su ovo uspjeli da urade, brate. Okej, ja treba da dođem kod ove žene ovdje. Mogu nekako da vam pomognem, gospodine. Volio bih da vidim arhitektonske planove za kazino Caligula. Da li znate da je zabranjeno umnožavanje tih planova? Ja imam, nisam slučajno pomio kameru. Da tražim neku napomenu. Planove možete naći na posljednjem spratu. Okej, hvala vam, gospođo. Vidimo se, tačnije ne vidimo se nikad više. Nacrt koji trebaš da usikaš se nalazi u zadnjoj sobi na posljednjem spratu. Okej, ja mislim čak da nećemo moći odmah da ga uzmemo, zato što ćemo morati da napravimo distrakciju, da
Ne možeš da usikaš nacrte kazina dok je čuvar u blizini. Aha, okej. Dole se nalazi dokumentarnica. Siđi dolje i vidi da li možeš da napraviš pometnju. Haha, sviđa mi se prevod. Znači, moramo da napravimo neku malu distrakciju. Kako ćemo da odvučemo onog odozdovamo dolje? Okej, ja prolazim samo. Ja prolazim i ovi stari klima uređeni su oronuli. Uništi kako znaš i umeš. Okej. To je distrakcija. To je to. Taj požarni alarm bi trebao da okupira čuvare. CJ je pametan, urazi moji. Razvalite jedan like ovom videu samo za CJ-a, u redu. Sada su zauzeti sa evakuacijom. Popni se na sprati, usikaj nacrte koji su zakačeni. Nice. Ovo mi se sviđa kod ove igrice. Toliko detalja, ljudi, Pazite, ovi ljudi su me vidjeli, ali ništa, ono, znaš, ja samo tu prolazim da pokupim samo neke dokumenta ovdje, ljudi, okej. Evo nam ga Caligula's Casino, to će nam trebati za planiranje. Sjajno, usikao si nacrte kazina, bježi iz... Normalno da su nas kontali. Panduri ne mogu da zatvore donja vrata zbog požara. Ako je potrebno, upotrebi oružje. Već znam da će biti potrebno da upotrebimo oružje. Ne, Murija. Okej, gotov. Okej, nisam znao da ih je ovoliko. Brate, ovdje je čitava četa, brate. Ovdje su doveli čitavu nacionalnu gardu. Okej, malo sam se opustio previše. Moram da pazim kako igram. Idemo polako. Pa, ne! Evo da ja ću da izginem ovdje. Dođi vamo, brate. Ček, sad ćemo da ga naciljamo. Ovako, glava. Ja ne znam ću da preživim do dolje. Ček, je li ima ovdje, Okej, ovdje ih nema. On sad isti u taktiku, mislim da me neće ubiti. Onda ih vani ima još. Tako da ćemo da probamo ovako, eno ga tamo jedan. Gotov. Ja ću da izginem ovdje. Odakle je ovaj došao? Brate? Sad nemamo ni pušku, okej. Ljudi, evo nas natrag, sada sam igrao malo pažljivije i dalje sam izgubio dosta HP-a, ne brinite, ali sad imam neku novu taktiku jer ih tamo ima baš puno, pokušat ću samo da proletim do vrata. Tako da pomolite se za mene! Ne, ja nisam tu. Ovo je bilo za malo. Ne! Mene juri Murija sad. Gledajte mi helte. Realno jure nas 4 zvezdice što smo samo usikali. A šta usikali? Napravili smo požar i verovatno uništili čitavu zgradu, ali... to je CJ. Nema toga gdje on ne može da pobegne. Iako nam je izbušena guma. Ja, brate, sad ako me neko pogodi. Ne! Kad je policija u GTA San Andreasu poslala ovako teška, brate? Daj ti ovo! Beži CJ, beži sreća, pa ne moram da idem da ga... Beži. Okej, treba samo ovdje da dođem. Ajde, Adnan, ne možeš ti to. Ovo je bilo teško. Sad je policija sve zaboravila. Apsolutno sve zaboravila. Više me nikad u životu neće juriti. Razvio ovaj film za Vuzija. Ha! Nema na čemu, brate. Okej, pazite mi helte. Imam utisak sad kad bi me neko pljunuo da bi umro. Tako da, ne znam šta da radim povodno toga. Možda da se baš roknem. Gledaj, tamo stoji još stoji roadblock. Još uvijek stoji ova kola policija iz Krkil. Možemo da uzmemo jedno, brate. Da li će nas juri policija ako uzmemo jedno? Ha! Alo, evo ljudi kako da dobijete najjače prevozno sredstvo u igrici potpuno besplatno. Da, sačuvat ću, kada sačuvam resetovat će mi se healthy. Otkud mi pancir? Brate, dobio sam pancir, ladno, da nije zato što sam ušao ovdje. Možda je u ovom kamionetu bio pancir. Pišite mi dolje u komentarima da li sam zbog toga, ne znam. Da li zato što sam sačuvao? Okej, sada kada Vuzi ima planove, ajmo da vidimo šta nam je sljedeći korak u našem pljačkanju Caligula's Casina. Ajmo na misiju. Bra! Now I know you blind, man, but you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just going to be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. Alright, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. Alright? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for Hey! Damn, man. Now we seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Alright, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guarantee. Na svu sreću, uvijek ima jedna sigurna slaba karika.
nisam stigao da pročitam, ali misija se zove ključ do njenog srca. Što znači, burazi moji, da ćemo sada da će CJ sada se baci u muvanje. Zašto sam uzeo auto kad imam prokleti sultan odmah iza mene ili čak bullet? Prevod je metak. Sviđa mi se što su i imena auta prevedena. Okej, u ovoj misiji ćete morati svi da zatvorite oči na jednom trenutku, burazi moji, jer ćemo morati da pratimo jednu djevojku i morat ćemo da joj ukrademo taj ključ od srca. A zašto ovo radimo? Zato što, burazi moji, treba će nam kartica, znači treba će nam kartica za ovaj kazino, treba će nam kartica s kojom možemo da prolazimo kroz vrata. I sad CJ je pomislio da je najbolji način da dobijemo tu karticu jeste da se sprijateljimo s nekim iz kazina, da, i od nje da pozajmimo ili ti uzmemo tu karticu. Tako da, ajmo da vidimo. What? Zašto mi nije zaustavilo? Ovo mi je prva misija da mi se ovo dešava, okej. Krupije posjeduje karticu i zna šifru, prati, okej. Gotova je još jedna smena, vidimo se sutra. Ako priđeš previše blizu, uplašit ćeš je, a ako se previše udalji, ona će ti pobjeći. Ne, nećemo to da dozvolimo. Ćemo sad polako, samo polako da je pratimo. Okej, Adnan, i ti piješ sok u nezgodno vrijeme. Ja ću samo ovdje da se parkiram i... Nemoj ti da brineš za mene, ja sam daleko od tebe. Okej, skrenulo si tamo. Nećeš se sakriti od Carlo Johnson CJ-a, da, moraš da staneš na crveno. A ja ne smijem da ti priđem, tako da ću ovdje samo da stanem. Okej, sada skreće negdje. Skrećeš tu, a? Skrećeš tu, ajde mi ćemo skrenemo ovdje, samo nemoj da me vidim. Okej. Na trenutak sam se prešao. Gdje ona ulazi? Ušla je u sexy shop, idi za njom unutra. Okej, ajmo da uđemo tamo i da vidimo zašto CJ? Mi je pratimo, ne znam zašto CJ mora da ulazi unutra. Krupije negdje ovdje, nađi je, okej. Jesi ti moj krupije? Okej, ti žvačeš žvaku, ti nisi moj krupije. Pazi to, ovo je, brate, moj ključ do njegovog srca izgleda. Okej, moram ovdje da se ne... Sad je zvao neki momak, treba da se nađe s njim. Okej, uđi i uzmi sadističko odijelo. Šta je s ovom igricom? Ova igrica nije normalna. Da imamo, na što ćemo da ličimo? Okej, sljedeća... Izašla je, okej, treba da... Beži, šta je ova guža ovdje u sex shopu? Šta je ovaj narod naladio ovoliko? Okej. Krupije izašla iz radnje pratije, ali se ne preživila. Okej, Rockstar, to sam već skontao i neću da uzimam to fegetsko auto, uzet ću ovo ovdje. A znate šta mi je smiješno ovdje, ljudi? Evo, već neko vrijeme pratim ovu likušu i bukvalno kada god vidim neko auto, sve su cool auta okolo. Znači, kada vi nađete u ovoj igrici dobro auto, okolo iz nekog razloga su sve dobra auta. Okej, ovaj taksi je loše auto. Ali kapirate o čemu pričam, verovatno se i vama to dešava. Čak i ono tamo parkirano, pa je ono sultan, brat. Život nije fair. Zašto kada uzmem dobro auto, dobra auto se konstantno spavnuju. Okej, idemo sad vamo. Okej, mislim da se polako zaustavlja. Da, zaustavlja se, mi ćemo sada se parkiramo ovdje. Znači, tu ona živi, vate, znači, mi je ovo prisjelo. Sad isto uskoro stiže, sačekaj malo i uvjeri se da ne uđe u kuću krupijeja. A moramo da čekamo onog lika koji bi trebalo da ima, koji je trebalo da uzme ovo odijelo, okej? Pazite na šta liči. Okej, je li ovaj policajac možda ovaj sadista? Nope. To je taj sadista. Brate. Daj mi to. Dođi vamo. Sada kada je sadista uklonjen, idi i pozvoni na vrata. Okej, uzet ćemo ovo. Brate, najče što s ovim možete da isprebijate ljude, kao ovog policajca. Okej, ubili smo i policajca sa fucking dildom. Okej, pozvonit ćemo na vrata i... Šta sad? Da li smo otključali njeno srce, okej? Uđi... Brate, pazite vi ovaj interijer, brate. Ja ovaj interijer u igrici nikada nisam vidio. Okej, sad se ništa ne dešava, ljudi. Sad samo piju kafu, okej? Imaš novu djevojku, morat ćeš da izvodiš na vino i večerice prije nego što ti bude dala karticu. Da, malo sutra. Ima jedna fora, pokazat ću vam ovu foru, burazi moji, kako stvarno da uzmete tu karticu prije vremena. I pogodite, burazi moji, zašta imamo još vremena. Imamo vremena za još jednu misiju. Mislim da su ove prve misije bile jako lagane, nekako ništa se specijalno nije desilo, ali ova sljedeća misija će da bude puna akcije. Morat ćemo da idemo da se borimo protiv potpuno druge mafije, tako da idemo sada na tu misiju, burazi moji. Realno, nemamo još puno, znači bukvalno šta nam je ostalo? Ostalo nam je da opljačkamo Caligula's Casino, ostalo nam je da pređemo misije isto u Caligula's Casinu, upoznat ćemo Mad Doga, vraćamo se u Los Santosu. U Los Santosu nas očekuje možda svega 10-ak misija i to je to, burazi moji. To je to. Jedva čekam da vidim moment kada ćemo da završimo ovu igricu. To će vjerojatno biti negdje 2050, a naravno šalim se. Okej, čekaj, ću da testiram da li mogu ovo da uradim. Okej, ovo je bilo loše. Vrijeme je za neku jako cool misiju, burazi moji. Čitajte dijaloge jer su stvarno cool. Ako ne možete da stignete, stavite pauzu. Tako da, idemo na misiju. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got?
How would I know? You tell me. Not good, man. You got, 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guy... Boss, take a look at these 2 chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with 2 chips and sound so worried? You take a look. Oh, yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindako family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Ok, šta nam je sada misija? Ok, slušalice su mi se zamrsile. Ide do fabrike na periferiji grada, uznemirit ćeš im pogon rada. Ok, sve su cool auta. Jedna od prednosti Las Ventura sa burazima jeste zato što su sve tu cool auta i što će stalno murija da vas juri kada uzmete auto, ali obzirom da imate brza auta, nikada neće stići da vas ufati. Ali, burazimo, ja sam se upravo sjetio koliko je ova misija zapravo teška i da će nam trebati jako veliki arsenal oružja. Tako da vidimo što ima za napad. Uzet ćemo M-ku. To je skupa. Ok, ovo mi je dosta. I uzet ćemo jednu sačmaru čisto na blizinu, jer će ovdje da bude jako puno ljudi, burazi moji. Znate što se desilo, burazi moji? Ja sam bukvalno došao do ovdje i sjetio sam se koliko je zapravo ova misija teška, pa sam morao da se vratim do Ammunitiona i sad ponovo idemo tamo. Ovi mafijaši imaju čuvare koji pazi na glavni ulaz. Pokušaj da uđeš neprimećen u neprimećena. Ne znam koliko je to prednost CJ-a, ali ajde pokušat ćemo da uđemo neprimećeni. Samo ćemo se ušunjamo ovako. Tu su 2 lika. Idemo ovako. Ok, je li ovo bilo neprimetno? Je li ovo bilo... Ali sada kada imamo Emaru, mislim da nam neće ovo biti preveliki problem. Nekome roka s leđa, Op! Gotov. Gore još jedan. Gde si pošao, vrate? Gore još jedan, jel mogu odavde? Gotov. Tamo još jedan koji ništa nije primetio, nekome roka. Ovaj gotov. Gore još jedan. Gore još jedan. Ali se to rješava MK i bazuka. Ja ne mogu da ga pogodim od ovog ovdje. Sad mogu. Gotov. I još jedan lik. Ne! Nemamo još puno HP-a, burazi moji. Moramo da se pazimo. Ok, sad ćemo da uništimo ove stvari. Zašto? Zato što ovi ljudi su proizvodili lazne čipove za Vuzijev kazino. Tako da moramo da ih sve razvalimo. Kako se to ne bi više ponovilo. I... Nope. Neće se više ponoviti. Ok, ja, ljudi moji, nisam znao da je GTA San Andreas zapravo ovoliko težak. Znači, bukvalno pazite mi healthy. I u pretprošlu misiju smo failovali, što je neverovatno. Želio sam da vas pitam jedno pitanje, burazi moji, a to pitanje je da li ste ikada prešli GTA San Andreas bez ijednog cheata? Znači, obavezno mi pišite dolje u komentarima. Ako niste, pišite mi iz koji cheatovi su vam omiljeni, tačnije koje šifre za GTA San Andreas su vam omiljene. Ne, lik me upravo udario i ladno će da mi eksplodira auto, ok? To će auto da mi eksplodira, ali... Baba, izvini baba, treba mi auto baba, sad će da se bije baba. Op, joj, piđe ti batku tu ona polako, znam da me izbaci iz kola i da bega odavde. Ok, sklonite se Peđa, od svih likova zgazili smo Peđi, ok. Mislim da je ova misija pređena, burazi moji. Ok, dao nam je pare. Vratili smo pare koje smo potrošili na oružje. Ok, burazi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se bar malo svidio, ostavite like, zapratite me na Instagramu i lajkujte Facebook stranicu. Linkove ćete imati dolje u opisu, a mi, burazi moji, se vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki pozdrav! You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday.